Kahao no winga mau papitaiso ai, e whangi whanau valevale, i he kainga Wesleyan loto he tapu, peke tongan iunjago Wesleyan Church. Sai, ko laki me ai, ke mau ilo kainga, o iga whekau ia asi isu peke tohi tapu ke papitaiso whangi valevale. Ko whangi mahina bita mea ko ia, tako eni. O ku maka tuunga ai o wau e papitaiso koe whangi valevale, mea maake vai hongo fulu pa koe vestaha toru ke taha no, ka wea ki konga koe o pehe, pea ne hapai ai kau tamaiki, o ne ai hono ni mā ke te kinau tolu, o ne fu tāpu e kina. E koe mea na atu whangi whanau ke si isu, pe hapai e si isu whangi whanau, pe ne ai hono ni mā ke te kinau tolu, o ne fu tāpu e kina. Whetongi rewa e eko si isu karaisi, a ki mau tolu kau whai whekau, mau tuu he tuunga si isu. Mau hanga puke whangi whanau hapai hake, o ai ho mau ni mā ke te kinau tolu. Kau koe ke mau ai pe ho mau ni mā hange ko si isu o tāpu a ki. Kau mau ai ho mau ni mā me i vai. Ke whai ako nau luluku. Sai, koe ke ha luluku ia he, ako mea mau inga pite ke whakatau ngai. Ka koe, koe whakakau kau koe o papitaiso whangi valevale, kono omi o whanau ki he eiki. Koe whanau e koe ni koe whanau e kakai Karistiani, kakai lot. Pa koe whakaamui. Koe kakai unau whamai pina tō, kore mai ke papitaiso nau whanau, mau pe koe nau whaamuna. Pau beu nau tupa ko kau Kristiane ko hawhai ngā mea. Pea ko whai bea no baptaiso e ko whalala ke eiki, tene whai ho nau ririu. Kau kono mōni en kai. Ko mea kou tau whai ko he baptaiso ko e whanau, kono whakapapau e mātua. Ko mea mahu ingai koe koe o mai koe whanau koe ke baptaiso, koe o mai e whanau e kakai lot. He kono o mai ke baptaiso, koe tuku pā ia ai ongo mātua. Tena hanga, o hake ki tam sigonu ako, tena whai lot wha whamiri ako toa pe, tena lau e wholofola ke ki tam sibo ki tahini koe ni ako toa pe, tena o hake, tena awe ke lotu, tena awe ke ngai mea lau tefka sāpate, koe ka ataha ahu tupo ki tahini koe nipo ki tam siko nipa ke ne hoko koha Karistiani. Pea toki papitaiso le vai ai, i he vai lahi. Ko whampe ke mahino o bila pika. Koe tau mea kou whai koe i he papitaiso whanki whanau valevale, Uia ke toton ke lau e koe papitaiso he whakau koe ke lau e tohi tapu. Koe ka whekau hanga tono e ke papitaiso whangi valevale. Koe whekau koe tohi tapu ke awe tau whanau ka si isu. Pea kono awe koe whanau ka si isu, koe au whawhotunga ake e papitaiso. Pea koe tau whai koe papitaiso, koe tau hanga e tau tolo whakamooni, he ao e otua mo e kakai. Te tau kau whakataha ai ongo mātu a moe siasi, mo e kau whai whekau, mo e kakai o e siasi. He ia ni he te nau whai lau toi whasāpate, te tau kau whata. Ki ono o hake o ki tō taha koe ni kene hoko koe Karistiani ia ahu. Koe whakene ilo e ono baptaiso. Pako ahu koe tene hoko e koe Karistiani. Pe te tau toi papitaiso le vai ia vai lahi. Tainga. Ko whamea ke tātu, wea e ngai siasi hangi koe unaitingi. Hangi koe unaitingo asleria, hangi koe siasi Wesleyan tokua unau pēna tō koe ke whakatohi tapu e papitaiso ka kaitui. O kutu, mo toi ka Wesleyan, o tu e tau kone stutone ko puono. Kupu koe papitaiso. O tu peai, o ataa ke papitaiso e ka kai lalahi. Pako koe lopo ka hai uinga unaitingi, koe whekau lahi a si isu ke papitaiso ka kai, e ka kai tui. Pako mea to ton ke whai. Tau whai mea toi papitaiso ki whangi whanau, ko hono o mai ki nau tolu, koe hui koe visone ia, e papitaiso lahi. Papitaiso koe ka kai tui, a koe te nau tui ai ki eiko si isu karaisi, pea papitaiso ai ki nau tolu.